Automedia. Vožnja u kojoj mašta postaje stvarnost. Intervju. Kako biste se vi snašli kada bi vas život odveo u potpunu divljinu, gde nema ni traga od civilizacije, gde vas pokriva samo vedro nebo, a najbolji prijatelji su vam kokosovi orasi i poneko bilje koje raste u okolini? Ako ste spremni za tu vrstu avanture, reality show Survivor je idealan za vas. Gledajući ovogodišnji serijal, pitala sam se da li je sve zaista tako surovo kao što vidimo na TV ekranu. Na to pitanje u nastavku Automedije odgovara Andrija Milošević, glumac koji se u Survivoru našao u ulozi voditelja. Ja sam Andrija Milošević, pozdravljam sve slušalce Automedije. Povešću vas na jedno putovanje kroz jedan reality show koji ne nalikuje ni na šta drugo, koji je izuzetno zanimljiv, a kroz taj reality show pričat ćemo o životu i pokušat ćemo da odgovorimo na neka pitanja koja nas muče svih ovih godina. Automedia.com. Vožnja u kojoj vaša mašta postaje stvarnost. Mladi glumac Andrija Milošević je uspeo da ispuni san o kome smo svi nekada maštali, da boravi na pustom ostrvu. Nažalost, nije to učinio sa voljenom osobom kao što bi to svako poželeo, već sa grupom ljudi koja je rešila da testira sebe da li mogu preživeti bez civilizacije i asfalta. Zahvaljujući reality show Survivor i sami smo mogli da vidimo kako izgleda život u divljini. Andrija je bio na čelu ove ekipe kao voditelj serijala, pa mi je ispričao kako su prošla ta 2 meseca života na Filipinima. Intervju. Šta je tvoja prva misl kada pomisliš na Survivor? Otko znam, vrućina. Vrućina, ba dobro, to su daleke destinacije, to vas jednostavno obuzme. Survivor je takav, to je takav reality, jednostavno vas obuzme i vi ne možete više bez njega. Kada jednom ga okusite, ono zauvijek vam ostane pod kožom i u životu, prosto kao jedno iskustvo koje ne možete izvršiti iz pamćenja. Mnogo je stvari tu kojih se čovjek seća ili koje su vam ostavile traga negde u vama. Ono što je suština faktički Survivora jeste da vas na neki način promeni. Da, ono što mi vidimo na TV-u nije nimalo naivno. Pretpostavljam da i na samom snimanju i uopšte taj boravak kako na Filipinima, tako i na Panamskim ostrvima nosi određene probleme. Sa kojim problemima se ti susretao prilikom reality show dok ste snimali? Prvo, taj reality Survivor je ogromna međunarodna produkcija. Znači, iza ove stike koje vi gledate stoji stotinak, čak možda i 150-200 ljudi iz različitih zemalja, iz Argentine, iz Brazila, iz Bugarske, iz Izraela, iz Srbije, sa Filipina i tako dalje. Tako da svi ti ljudi moraju negdje da se ukomponuju i da jednostavno negdje zajedno odrade čitav taj posao, ali da ga odrade tako da on bude na istom nivou i kvalitetu kao u svim zemljama koji su to radili. Tako da to nije nimalo lako. Vi tamo imate ljude koji ostanu po 9 mjeseci na tim ostrvima. Oni koji rade u organizaciji? Oni koji rade u organizaciji igara i tako dalje, koji su involvirani, odnosno imaju veze sa tom glavnom produkcijom koja je tu. Tako da oni isprate sve zemlje koje rade reality zajedno sa nama, znači Bugarsku i Izrael. Tako da ostanu bukvalno tamo po 9 mjeseci. I njima je mnogo teže. Ja sam bio 2 mjeseca i mogu da kažem da ni to nije bilo lako, ta 2, a kamoli da sam ostao duže. Jer, znaš kakve osjećaj tamo? Kao da te neko isisao iz tvog života i ti bukvalno sa distance gledaš na svoj život, znači koji vodiš ovdje. Znači, bukvalno ti se to desi posle mjesec dana. Jer nema ništa urbano, dakle, nemate tamo neku infrastrukturu sada, pa vi možete da odete negdje, pa ne znam nija, pa da vas bilo šta podsjeti na ono odakle ste došli. Ne, tamo je potpuno sve onako ruralno i to je jedno 300-400 km od prvog grada, a i taj grad koji je na 400 km i nije neki grad, nego više izgleda kao Naga se to zove, Naga City, ali to vam izgleda isto kao dobra scenografija za neki meksički western. Mislim, čudno je, dosta je čudno. Reci mi, da li su bile potrebne neke posebne pripreme, što fizički, što psihički, da bi ti otišao tamo i boravio 2 mjeseca? Pa ja sam prošle godine kad sam bio u Panami iskoristio, odnosno to mi je bila faktički neka priprema. I to vrlo dobra priprema. Tada sam se i pripremio što se tiče mog posla, sam uvidio koje su greške bile, a produkcije takođe, svi mi zajedno koji smo pravili, kreativna ekipa koji smo pravili sve, čitav taj dio sa igrama, plemenskim savjetima i tako dalje. Tako da ove godine kad smo došli, mi smo došli pripremljeni, smo prošli pakao u Panami. Kako profil ljudi se ošte prijavljuje za učešće u jednom takvom reality show kao što je Survivor? Pa i to je ono što razlikuje recimo Survivor od ostalih realitija. Upravo zbog toga što mi smo recimo 22 takmičara, imamo 20
20 ljudi koji su fakultetski obrazovani. Znači, Survivor ne privlači samo ljude koji žive u nekoj nižoj socijalnom okruženju ili su u nekoj nižoj društvenoj lestvici i tako dalje, već su to uglavnom studenti, ljudi pametni, inteligentni koji žele apsolutno nešto da probaju i naprave od sebe. To su ljudi koji imaju ambicije neke u životu i ovo im je neka prilika da se tu negde iskažu. Tako da eto, sama ta činjenica da imamo toliki procenat visoko obrazovanih ljudi prosto dosta kazuje i o samom Survivoru. A jeste li ti bio u kontaktu sa takmičarima nevezano samo od onih igara koje mi vidimo na TV ekranu? Pa jesam, kako ne, mi smo svakodnevno u kontaktu i svim njihovim patnjama i krizama i tako dalje, tu smo da ih podržimo, da izdrže, jer oni su glavna snaga Survivora, oni su glavne role. Survivor bez takmičara nije ništa, mi smo zbog njih tamo. Sve ono što oni prolaze i sve patnje kroz koje prolaze, na koje su naravno sami pristali, niko ih nije terao, ali mi im pokušavamo koliko god možemo da ih ohrabrimo da izdrže do kraja i da se iskažu u najboljem svetu. I šta se ti tamo radiš kada dođeš? Oni se takmiče, imaju tu pripremu igara, ti si tamo 2 meseca, mi praktično tebe vidimo samo kada dođe moment da te vidimo. Šta radiš ti umeđu vremenu? Pa pazite, jedna igra ne može da se snimi brzo. Tu je 20-30 kamera, tu su kranovi razni, sve to je ko neki visokobudžetni film da se snima. Dakle, to uopšte nije nimalo lako. To treba sve pripremiti, treba proći, treba izvežbati, treba oni da dođu, pa onda sa njima, pa onda posle kad oni odu sve greške koje su bile opet ispred. Tako da to sve traje satima, nije to baš tako jednostavno snimiti. Tako da meni kompletan i čitav dan prođe faktički u radu na tome što smo imali kao zadatak za taj dan, a posle toga uveče u pripremi za sledeći dan. Dobro, a gde ti spavaš, šta ti jedeš? Da li ti spavaš kao takmičar ili se hraniš na taj način? Naravno ne, mi imamo bolje uslove, normalno i higijenu i sve, mi smo imali bolje uslove, naravno. Ne reprezentativna sada, niti hoteli, niti bilo šta, ali u svakom slučaju bolje. I se oni žale na mnoge stvari tamo? Kako da ne, nije lako. Na što se najčešće se žele tako? Na glad, na bube, na razne ujede, povrede, nekad nemaju ni samopouzdanja, nekad upadnu depresiju. Sve zavisi, ti kažem, vrlo je romantično kad ti neko kaže, a idemo na pusto ostrvo, ali ostati na ostrvu toliko vremena, verujte mi, to kod čovjeka izaziva bujicu nekih osjećanja nevjerovatnih, tako da i oni reaguju vrlo u nekim situacijama, vrlo onako su pod stresom i dramatično reaguju. Vidite evo i ove druge reality gdje imaju bukvalno sve, pa ljudi su kad su tako zatvoreni ne osjećaju se najbolje posle 2 mjeseca, a kamoli kad ste negdje gdje nemate ništa bukvalno. Si ti sretao sa tim stvarima tipa bube i ostalo što je... Pa jesam, naravno, sve isto, ja to prolazim, sem gladi. Ali što se tiče i te depresije i svega, to i mene pogleda. Dakle, i nas koji smo tamo, jer nije lako pod konstantnim stresom biti. Pazite, mi moramo recimo za 53 dana napraviti 53 epizode. Znači, za 53 dana napraviti perfektne 53 epizode ove što vi vidite. To je mnogo teško. Recimo, Amerikanci rade jednu epizodu 3 dana. Pa imaju, pa mogu da promene, pa ovo, pa ono, pa ispravljaju greške. Tako da mi nemamo prava na grešku uopšte. I mi smo tamo svi pod velikim bremenom odgovornosti. Izuzetno je stresno to sve. Slušali ste Automediju. Produkcija B2B Interaktiv medijska grupa.